Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amirul Football CTLC dan hari ni Amirul akan memain game Football Lagu 2006. Baik guys, kita dah settlekan dapat 5-0, iaitu English 2 dan 2 spare yang namanya adalah Round 60. Kita akan set dulu kita tengok. Okay. Kalau kita dapat game ni, kita akan masuk ke quarter final pula. Let's go. Okay, ni kita akan lawan yang itu. Baik, kita lawan Manchester United lawan Charlotte Templeton. Okay, King Power Stadium. Let's go. Okay, kita settlekan dan adalah. Okay, inilah. Kita nak sudah. Langsung aja. Let's go. Ya. Yeah. Aduh, kenapa iklan pula dah? Okay, ni orang kepada Manchester United lawan Charlotte Templeton. Ini dia, kita akan dapatkan jangan yang kita boleh menang untuk mereka semua. Yang lagi 4-3-1-2, iaitu back kira-kira dan Abbas dan Aldwin dan Mazrul. Kemudian Steven Azaz Esom Jordan. That's the whistle. Kick off. Orang kepada Manchester United. Position at the back post. Kita yuk cepat. Okay, passingkan. Nice through ball. Sudah lambat. Sayang. Bahu tanking tak kena. Aduh. No, tanking macam tak lepas. Tanking pula weh. Okay, Taking the free kick. Jalan. Beautiful through ball. Sekali Donez. Ada Donez lagi. Nice block. Apa passingan. Reads the play beautifully. Masroy. A through ball attempt. Zixer. Ya. Palang pula. Ya, hilang yang kena gol. Sending it deep. Betul. Tekan. Matson. Dalam. Tried a through ball. Tebak. Might be able to get in behind the defense. Bruno Fernandes, share by Len. Pastikan dan Zixer. Zixer. Ya ilah, tandukkan. Knocks it towards to the front. Matilah aku ni. Okay, share by Luding. Tepukkan lagi di sini. Luding. Pastikan. Okay, balik. Zixer. Yes, goal. Zixer dapat jalan satu gol mata. Kita lihat lagi macam mana Zixer gerak gini. Ada Zixer ke depan dan passing ke sini dan serempat shoot gol. Kita lihat lagi macam mana di sini dan Zixer shoot golnya. Ya, dapat jangan pertama 1-0-nya. Okay, Edozie. Duel. Masuk uang. Bas. Ada server. Alah. Apa terjadi ya Allah? Aduh. Kita lihat lagi macam mana save pakai jangannya. Tetapi save pakai lupakan gagal. Tapi shoot lencong golnya. Apa dah jadi? Gol sudah jangan. Terus rembat gol 1-1. Kita akan dapat jangan pertama 1-1. Ayo Shakhtar. Dia cakap Bruno Fernandes. Aduh Zixer. Lepas Sonomu. Passingkan. Ini dia Bruno Fernandes. Oh, great vision. A very timely interception. Cekapan Abbas. Salam. Nice through ball. Edozie. Duel. Losing possession. Zixer. Good play one-on-one. Bruno. Carrying the ball forward. Bruno. Oh, good save. Good play one-on-one. Ya, Might be able to get in behind the defense. Wang.
Rodwell. Position at the back post. Rodwell. Kembali Rodwell. A Pastikannya. through ball attempt. Masa 8 minit. Ayo. Pastikan. Pasti. Nice Ah. block. Okay, Cik Nawang. Pastikan terlepas. Aduh. Tak lepas dan bapak yang terakhir. Okay, kita akan sekutkannya. Langsung saja kita akan jangkukannya bapak yang kedua. Let's go. Kita akan jangan yang sudah terhampas. Itu kepada yang inilah yang adalah yang sangat So okay, the second kalau half is kepada underway untuk semua, now. untuk kepada semua dari Edo Zone. Ayo Syarul bola geding. Cik Wang. Might be able to get in behind the Sekarang defence. ada tadukan. Mat, kita. Beautiful through Kat ball. Belly. Bruno. Cik Wang Bruno. Passingkan taduk punya. Ada Syarul ala salaman ke. Keeping possession Ada nicely. Cik Wang. Ada sekepakan. Tadukan. Bell. Wow! Syarul Bailey. Ini yang aku mau ya Brazil. Menadukkan gol nombor 10. Gol tandukan. Nah, hampir. Ya, kita dapat jaringan pertama. 2-1. And that's a wake-up call. Kita akan dapat kita. Ayo kita. Losing possession. Kita. Cik Wang. Passingkan. Kita. Oh, English. Kita. Sixer. Alah. They lose possession now. Sixer. Okey, tak apa. Kita gantian untuk kepada Fernandes. Kita ganti si aku dah ingat dah. Kita ganti si apa yang aku nak cakap ni. Aduh. Kita ganti si Ferguson je lah. Ferguson kan striker. Masih belum ni kan. Okey dah. Itulah kita dapat je gantian. Let's go kita main. Ayo masuk holding. Ayo Sixer. Ya elah. Okey, kita ganti ganti Bruno Fernandes. Ben Ferguson dan Sixer lah. Okey. Ayo balik dia. Cek Wang untuk Fernandes. They're ahead. As long as they keep up the defence, the win should be theirs. Roy. Ayo ada Ferguson. Carrying the ball forward. Fernandes. Cek Wang lagi sikit. Sudah terlepas. Fails to keep the ball. Ya Fernandes. Cek Wang. Lai pecutnya. Carrying the ball Okay, forward. Ferguson ada kat situ. Come on. Good Ayo, play, Fernandes. one-on-one. Terlepas. Ayo, Ferguson. Ya Allah Akbar. Satu gol je tak masuk. It's a substitution. Kita ganti segmen dari Edozi. Okay. Launching it long. Come on, lagi ada Shine lah mana. Tried a through Adwell. ball. Fernandes. Cik Wang. Baila. Okay, pasingan untuk Fernandes. Yes! 3-1 yes. Untuk Fernandes. Kita dapat ke suku akhir. Yang ini dia gol untuk Ferguson dah gol. Kita sepak passingnya shoot. Nembak masuk gol. They've decided that Ini now is the Arabo time for ganti him to final go to the loss. bench. Kita carikan uang untuk kita. Might be able to get Ayo. in behind the defence. Kita cari kepadanya. Ella. Play it long. Gagal. What a good pass that is. Mazroy. Couldn't quite get them. Fails to keep the ball. Isikan. Samash. Might be Gagal. able to get in behind Ferguson. the defence. Ferguson. Sayang lepas lagi. Fails to keep the Lepas ball. ada Syarul Maluding. Through ball. Ayo. Great Gagal lagi. anticipation there. The goalkeeper has Ayo, done Cik Wang. exceptionally well. Pasti dekat sini. Reads the Terlepas. play beautifully. Shot. Brilliant anticipation from the goalkeeper. Dan dah pun dapat. Yang kita dapat ke masuk suku akhir. Yes, ini dia.
Oh, kita dapat dah 3-1 kepada The ni. strongest team won the Okay. game. Let's Kita congratulate jangan them. ya, ini yang Manchester United dah 3-1. Nah, itu adalah Baylor. Wow. 82 yang mantap. Okay, kalau situ kita iklan apa pun. Oh yes, kita dah settlekan kedagalakan nama Sharppool. Okay, kita ganti iklan dulu. Jom kita ganti iklan. Yes, kita dah settlekan 55 ringgit. Nah, saja kita start dulu. Baik. Ya, itu kepada Syah Baladin. Satu namanya 57. What? Kita lawan siapa? Guys, aku tak tahu lawan siapa. Okay, kita akan sambung ke ni. Kalau kita jumpa, kalau你suka tonton ni, tonton banyak. Okay, jangan lupa tonton banyak-banyak. Okay, so jumpa korang next episode. Bye bye.